Siyabonga abantu beNhlangakadla Media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beNhlangakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli beNhlangakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iNhlangakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeNhlangakadla Media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu.
ngingena wasikakuqala kule ntaba ngingenalo iqinisekiselelo ngoba ngithekini angimbuzanga nenkosi yasefana nayibuza usikonje baba wathamba asazanga kodwa wathamba kuleza ntaba ehamba yedwa intwana engathi wayeyiphethe inhlungu elalinokhoti naye khumbula ukuthi kuyade phela endleleni ukuthi wayeyiphethe ingubo yokulala ngeke ngisho angisho kodwa wafika ilokhothi ulambe esifufu empilweni abesekha manje aphuza kuba ngcono-ke waze wafika la kule ntangakazi nje ngeke ngisho ukuthi walalise kule ingane endleleni ekomgota kukude yebo hambe ukuthi ngiyakwabhoda ugijimele ngiyakufika ngiyasola ukuthi wahamba-ke indlela ahamba ngayo iy'nsukwane ezithile tela nendawo yokulala kubantu endleleni lapho waze wafika iy'mpahla wemaphakathi intaba wayibuka intaba yiyo lokho ngize kuyo wayesekhuphuka ukhola ukhondolwana lendlela elikhuphuka ngale ngingamlalaliya kwawotheya wathi ngenela lona-ke wathi angafika ehlathini wasethi mina sengiyemanje la ngisadlula wangena ehlathini wafica itshe sefuna ukulala ngiyabona kasekuthamba sefuna ukulala wayesengena phasi kwetsheke elala khona ethandaza wayeselala ngiyabona ukuthi wayelala esini kodwa angazi kahle indaba yakhe ngoba iy'nsuku zaba ishuku nensuku ey'mbili eseni lapho ike ukhothi lo emputhulegala ayehambe esiphelile wayesenjani kona ngitsheni kabi lonke ngiyangihlupha-ke ngiyalikhudluza manje amakhosi angabuyi sengilongitalazi nayi ndapho yenu nawubheke ingane emva kwami yeka ayikhinda kufanele-ke uma ningenzi njalo mina ningibeke lapha niyekele ningibeke lapha kusanomoya lapha abantu babenomcabango lapha umuntu kanjani wayeze enhlangakazi ethiwe uNkulunkulu ukuthi hambiye lapha ngizocela ukunikisa ubusiso sokuphatha leli bandla njengoba silapha ngizocela sicelela abafundisi sicelela amakhosi sicelela abavakeli sicelela abashumayeli abakhokheli nabaphathi bonke ukuthi bawathole amandla namhlanje okuphatha le ndlela le ndlela ethamba ngayo ithanda ukuba nzima balungela abantu abaningi kuthiwa yini usowakholwa la ukuthi kungisinda ukuthi uhlukukile wayokhola eziyoni ithathile umzimba usuka kuleli bandla eziyoni iziyoni kodwa iningi lazo zenza ngani wena uyaphi ngathi singabuyi kahle ekholwa ngakho khona umfana wami Inkosi yayimthanda wakwaZulu isibongo uthe umpostoli umvangelo wamapostoli yini ke ngithe kwabanye bengikhuluma nabo ukungoba ngonelentela ngenzansi ngingathatha okungokwami mina ngihambele ngihlale phansi ngenze lutho ngeke ngene kwelinye ibandla ngingayithalela ngoba ngihlulekile endaweni efanele ukuba ngingahluleki kuyo uma wehluleke la wehlulekile indlela yaNkulunkulu wehlulekile indlela yaNkulunkulu uma wehlulekela uthi omunye ngikhuluma ngako lokhu
uthi yawo abehlulekayo abasondeni nokusondela ezilindeni lapha kuphela la indaba yakuxoxa kancane khona futhi akuxoxa lutho nabo ngake ngathi noma ngethi umuntu oboniswayo ngake ngathi ngabona inkosi nobaba besendaweni enehlangwana la ungena khona wonke umuntu bangena abantu inkosi emila ubaba ulapha ihleli etafuleni ngiyabona khonto leyibhali inkosi likhomba nje mawungena umuntu umkhomba omunye umkhomba umuntu omunye umkhomba ngizokhonjwa-ke lani yakhona ngizokhonjwa ngenxa yezenzo zethu uma zilungile yokhonjwa la kulunge ngakhona uma zingalungile yokhonjwa ngapha noma ngapha ngikwazi la kulunge ngakhona kodwa kwaye bakhombe ngoba behleli etafuleni njengana elebhali inkosi njengababidana ilapha bakhokheli ilapha bakhokheli ingena abantu beshona ngapha abanye bashona ngapha abanye bashona ngapha ya sonke siyakuleyo ndawo lapho uzoya la ukhethe ukuya khona uma ungakhethi namhlanje ukulandela uthenze uzoya kuleyo ndawo ekhetha ngathi lenye indawo ngoba wasilandela ukulunga sengathi lenye indawo ngathi ayilungile lenye indawo esiya kuyo ngathi ayilungile kahle ngoba yena wayekhethe uNkulunkulu wambusisela ukuthi njengoba uyentaka kanje sengibusisele siyiphathe kahle leli bala emtshela ngemithetho yakho wena lo mthetho esiwuqala-ke owathi kuphumile emthethweni kaShembe uhamba ngomunye owakho awuzukunyisa khona nakuyo ngiyatshela ukuthi njengoba sifuteni nje sithathe umoya omuhle njengoba nonyaka mutsha 1990 sonke sikwenzayo sizama ukuba kube kutsha ngoma yethu yamashumi ayisishiyagalolunye ngozamfana Wes
wethu lekufaneleke thina esifikakho simhlangabeze uNkulunkulu ngilinde fanele simhlangabeze uNkulunkulu sishise impepho njengoba kwaziwa ukuthi amalanga amathathu manje-ke njengoba kade kumemeza kuseni manazaleta ingcwele ngathi rathi le ntaba ngizolinikela manje sefikile umnikazi walo ngathi lele lisikelo ngiyalinikela kumkaphe leli sikela athi inkosi yalikela lona ngathi ngiyalinikela kumkaphe kodwa leli ntaba njengoba nikhuphukile nje ngizofike nilibeke ngaphambi komnikazi walo nesihlanu senke ngiyethemba-ke ukuthi-ke usezwile obengekho kuseni kuthi amarandi amane anezihlanu othelela ababili bengekho kuseni kodwa ubekhona ekuseni wanikele intambuluko kungamarandi amane anesihlanu angizizwa kahle kunjalo-ke manazarethe nisize ngoba njengoba inkosi enkulu yasekufameni ilikhipha lesikhathi sonto inkonzo ukuthi nina abantwana bayo njengoba niyithanda nizokhethisa nibeke njenganjalo asuke futhi ngesikhathi esifanele angazi-ke noma ngiyazi ukuthi mase bembona ubaba abantu babekhombele khona lokho kodwa bekufanele nixolise impela ngoba siyethemba nakusasa nizobe ninalo